Zornotzatik gatoz, Zornotzako barnetegian lan egiten dut eta bertan euskara irakaslea naiz duela 14 urte. Bertako esperientzia guztia partekatzera etorri gara aste honetan Gorbeako barnetegira, hain zuzen ere Mapuzuguletuain elkartekoen irakasleekin. Eta bertan egongo gara haiei erakutsiz nola sortzen ditugun unitate didaktikoak eta haiek ere Europar markoari begira landu desaten Mapuzuguna. Pu Mapuzuguletuain tokintxe, nentume keinta tu fasizungu Gorbea guariameo, ka Zornotzako barnetegia, ka garabide tokintxe, kimeltu painmu fasizungu, soy pepiluwa linchin, fasi kimeltu chenmeo, soy mletu alta pu Mapuzungu, wal mapumeo. Mari kompuche, parte puta mulai bayi faci kongen tulme, faita nentungi faci kapasitasion, faita cumi cini kume aku nafiat faci kimel tukun Mapuzungun me, faita ketang gulu dati, walu tamu da tahu fayi cumi cini amulyan, kong faiti trokinci cumi cini tunten ikumun tapu che, faita ga cumi cini aku nafiat tunten mo ni kimel tungi ata faci tungu, faita faci ketang gulu dati, faita kumita in kume aku na fiat bachi tungu ka tai kimayal komenchin kimeto kiruta Mapuzungun feita kume ni amul del cuarto bachi tungu feita kompuchen ni kume aku mayal tai Mapuzungun tati fechita kesaulei feita kume tunguta fachi kesau tati feita femicita soy kume amul del pai tai kimeto